I can confirm that as of this morning, an additional 6 illegal miners surface at shaft number 10, not 11. Ozamazama abaphumile bathi kubathathe izinsuku eziyisikhombisa ukuphuma emgodini. Bathi iningi liyafuna ukuphuma kodwa ke kunzima ngoba ukuze uphume kumele ukhokhe imali yokubamba umuqa ukuze uthole intambo. Uyasebenza manigqiba sebenza ngibhadala line yakhona 40 gram. Isivale sekolgile lesileno sekhoka. Le fole sivale sekhoka lesi yiso lezini ibhadala ngasiline after kongiphuma. Intoni line khawucacisele ngeline intoni line ile ntambo ekubopha ukuthi uphume emgodini eya ngaphandle. Bathi bakhona abantu ababaqaphile kodwa ke ababazi ukuthi bangobani bayashintshana njalo emva kwesikhathi esithile. Abantu asilidayo sibaningi thina amahumsha singeze kwa 1000 thina amahumsha maribona bona ba 20 kahle kahle abantu thina sibazi ukubazi sibona babona emgodini njengoba mina nesikhathi semgodini bayaphuma banishiya laba bayangena banishiya khona lapha. Bathi ke uma beqeda ukumba igolide elinye baphuma nalo balithengisele abanye abantu ngaphandle. Mina mangiza nayo kuwe lakusini mangiza kuwe no wena uzonika 10000 wena uyahamba uyithengisa khona ngale price uyibona TV leya. Bayishumi nesithupha abantu asebegulela ukufa abasele emgodini. Kuze kube manje bangu 1464 ozamazama asebephumile emgodini.